Sanibonani webahlali ngisaphinda futhi ngiyabuya ngiyanibingelela njengenjwayelo bahlali. Awu bahlali kodwa Nkosi yami ave kunzima lemnyango ngoba yazini njengoba ngasho ukuthi umuntu nje mekuthi akasuza uvela asuze mekuthi akashipha uyashipha lokho nje ukuthi akukhuluma uyakhuluma. Yawu sengithole nanokuthi ezangomeni lana kunanamaslay sangomazi ngathola ukuthi ugogo maweni bambeka njengomunye naye osileyayo oyislay sangoma hayi ngoba naku eyisangoma hayi ngoba naku esiza abantu kuphela nje uyasileya ngokuba isangoma. So iza futhi engithe ngayithola lezo ngaphinda ngathola nanokuthi kuyakhulunywa leminyango ngendaba zokuhlukahlukana kweminyango yokuthi mhlambe uyiChristian or wena uyisangoma or ukholela kweyiphi inkolo nokholelwa kuyona. Nalapho kuyachaza ukuthi ngezwe nomunye beka ukuthi kubeke ubaba ukhehlelezi ukuthi uJesu wekade eyinyanga ngathola ukufunda lapho nami bengazi phela ukuthi uJesu wekade eyinyanga nami ngithenga qala lapho ngahlohla amehlo ukuthi bengazi kodwa ke futhi washo wabeka izinto zokuthi angazi bafika kuphi wathi athatha ibhakede wafakani phakathi ebhakedeni wathi lokho kwakuyintelezi. So ngafunda okuningi yazi kona ngesinye isikhathi kuyasiza ukuthi ulalele ezinye zezinto lana ukuthi ufunde obungakwazi. Ngaphinda futhi ngezwe naloko ukuthi ke ugogo maweni akuyaphambana akuhambi ngendlela shuthi phela umuntu nomuntu indlela abona ngayo kuyasho ukuthi akuhambi ngendlela akusiyona le indlela yokuba isangoma kagogo maweni. Ugogo maweni it's sort of umthakathi or uyasileya wenza izinto nje ezakhe ezibhekene eceleni bese ke eyaduma ngalokho. So bayaphikisana impela nalokho ukuthi ugogo maweni ngampela uyisangoma yena nje uyasileya ngalobu bese casha ngobungoma. Ngazi ukuthi nami kuyiqinise ngana lokho kodwa ngithema ngithola nami ngahleka ngoba phela angazi will never know ukuthi abantu phela into mabeyibuka bona they analyze bayibona injani. Yeah, understand si analyze izinto ngendlela ezingafa. Okay, let me put it like this, sichaza izinto ngendlela ezingafani okusho ukuthi naye indlela abathema bemthola ugogo maweni bamchaza ngakhona ukuthi uyislay sangoma uyasileya or ngamanye amagama futhi baphinda bayambiza ukuthi umthakathi kahle wesangoma hayi ngoba efuna ukusiza impilo phela yena uyamosha uyadicilela phansi impilo yomuntu. Angazi ukuthi nina mhlambe le ndaba nizoyibona kanjani kodwa lokho ngikutholile ngaphinda ngazothola nanokuthi abanye uyasho lo omunye ukuthi ayiyena ukuthi ukholelwa emadlozini akakholelwa emadlozini is just isibongo nje. Hayi ngoba ekholelwa emadlozini is just isibongo nje ngoba nabo laba besibongo ade bephila lemhlabeni kodwa bona badalwa ngubani. So uyayibona indaba manje ihambapi kodwa uyasho ukuthi labo bonke nabo babedalwe nguNkulunkulu babedaliwe nabo. Hayi ngoba manje ngoba kusethe bajikela ngale kulelalizwe thina singalazi sesizobathandaza sesisobonga bona sesizokhuleka kubona cha uyena umuntu amkhulekayo njengoba wezwa ukuthi vele umuntu okhona ophilayo empilweni ophethe impilo yomuntu nguJesu yena usakholelwa kulokho. Waphinda ke nomunye naye wabeka ukuthi yena ukholelwa ku50% wamadlozi akholelwe ku50% kuJesu ngoba yini uJesu akazamphupha ebusuku kodwa amadlozi akubo uyaphupha ebusuku afika amxwayise ngezinto noma engasaphupha ngebusuku kodwa akhona ukuvela phambi kwakhe amtshele izinto ambonise ngezinto kodwa akaze wambona uJesu ethi nako okukuthi. So niyayibona ukuthi le ndaba vele yale nkolo vele ngiyashintshana nomunye isho kwakhe ikona ngeke ngithi mina Nkosi yami umuntu akaphile lempilo evumelana nempilo yakhe umuntu akaphile impilo ehambelana nomphefumulo wakhe singagxeki impilo inkolelo yomunye umuntu. Omunye nomunye unenkolelo yakhe so omunye nomunye akahambe enkolelo yakhe kodwa wena ungathweni uma ngakuthe wahamba enkolelo yakho bese ugxeka eyomunye umuntu. Wena hlala kwinkolelo yakho ungamsoli omakhelwane wakho ngenkolelo yakhe.
wena hlala kweyakho inkolelo wenze sure ukuthi into zakho zonke zi-right, ubhekene nenkolo yakho, awugxeki inkolo yomunye umuntu. Ngicela ukuzibamba-ke lapho-ke manje bengithi noma ngidlulise nje le ndaba ngoba evele yangishaqisa tu ekagogo uMaweni ukuthi yo kubi zimshaya left and right nayo inkulumo zabantu abakhuluma abafila ukuthi abakhulume ngayo. So impilo lena vele kushuthi injalo vele. Ngiyanithanda bahlali, siphinde sibonane futhi maduze. Baba yini nihlale nje ni-right ninjalo, sibe munye sibe yithupha zegwayini.